Sazon family, Del Guanlao, Jake and Diane, Jeffrey and Mercy Sazon, Lina Gozum, Angel and Sankish Ambien, Pedro and Kathleen Ortiz, Justimbaste and Gueco family, Yoyong and Veronica Gozum, Richard and Jennifer Evangelista, Virgie Mendoza, Jane Lagman, Harold and Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Melvin Lagman, Pablo and Reynaldo Giao, Constantine, Bless, and Christopher Apimwar, Richard, Paulo, Ray, and Ricardo Giao, Honorable Dennis Pineda, Honorable Lilia Pineda, Ducot Flores family, Lilian, Josefina, Cecilia, Cornelius Ducot, Hermisa Maninang, Victorio Ducot, Rodanel Carlota, and Zepa Nibler Manlutak, Avelina Salonga, Jane Lagman, Harold and Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Melvin Lagman, Erwin and Erwina, Jade and Janela, Jerome Malig, Jasmine Serrano, Jamie, Juanito, and Melissa, May Tony, Randy, CJ Febrero, Marisa and Marvin, Michael and Miguel, Maricar and Kim, Yuan and Marshall, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack, and Jimmy Hinco, Adolfo Garcia, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jen Castro, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diala, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Crisaline Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, Edgar Gatus, Roger and Corazon Huco, Arturo Sr. and Christy Torres, BNP Choir family, Lionel Gozum, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Mick, Erica Lianco, Michelle and Prince Namondong, Kennard and Anna King, Juanita, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe and Nereo Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Iris Cristel de los Reyes, Selina Gosyoco, Sikat Almario family, Jenna, Winston, Wayley, Midel, Ashley Macy. Para king birthday dari Andrade David, Angel Elizabeth Timog, Aurelio Sunglao, Mark Andrew, Gianna Doroteo, Analiza Angeles. Para king makapasubaling kayadwanandi, Dondon and Yayet Serrano, Lucren Puno, Kathleen Ann Puno, Alex Laforteza, Stephanie Obelia, Ongkinko Obelia, Ina Obelia, George and Vivian Paez, Janice, Javel, Keshi, Jerome, Kay, Nivien, Abby, Rain, Andy, Vince, Thirdy, Santi and Kali, Alma Ocampo Vitug, Yvette Sales, Eliza and James Santiago, John Dominic Bungay, Roel Bungay, Annette Lakindanum, June Lim, Jarina Julian Lim, Jovi Tulio, Ocampos Band 46, Jolan Pineda, Nisha Ocampo, Antoinette Tuazon, Aurora Cinco, Alan Pineda, Sally Santos, Nova, Neil, and Nicole Ocampo, Angelita Angeles, John Alfred, April, Aliana, Kayanan, Patrick Miguel, John Mark, TJ Castro, Randolph Latorre, Alfredo and Alicia Kayanan, Jasmine and Bong Minaves, Mary and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis and Karil Lasco, Ralph, Raymar, and Mariel Laika Manlutak, Jasper Andre and Jari Kent Lampasa, Barbara Ligardo, Erickson, Elizer, and Edmond Ramos, Rosario and Eduardo Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, Fatima Dali and BJ Manlutak, Chi and Jay Carrion, Ruth Ann and Leo Chris, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinco,
Eileen Gonzalez, Florentino and Melba Suva, Leo and Chris Sitcharing, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Cristan and Jenaline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Minerva, Conrado, Concepcion, Charmaine, Cariza Marie, Rain Jasper, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Maylene Vitug, Johnson Paul, John and Patrick Pasion, Joshua Ignacio, James Benedict Layog, Martin and Jem Palo, Betty Ong, Maria Fatima Dorado, Maxen Chua, Pilar Ocampo, Mark Henner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron, and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo and Crisalyn Gatus, JP Isaac, Band 46 Ocampo Betis, Abner Eugene Gozum, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Conor Robinson, Annalise and Ellery Shotless, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Ubarde, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan D. Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Selgo Shoko, Ailan Rivera, AC and Diona Soriano, Albina Sikat, Erlinda Santos, Marcelino and Corazon Pineda, Emerita Kayanan, Francisco and Juana Torres, Roberto Kayanan. Paraking Malagwang Kapaldanan di Maria Lourdes Flores, Dylan Waldo Manugid, Marilu Maninang, Paul Castro, Divina Evangelista, Ignacia Evangelista, Marsing Lagman, Cora Garcia, Corazon Vitug, Wendy Kayanan, Crystal Jade Rodriguez, Lucia Flores, Roela Pantig, Matthew Magcalas, Adoracion Nulud, James Gatus Jr., Maria Teresa Pineda, Marieta Hernandez, Karen Bautista, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Maria Lourdes Flores, Marsing Lagman, Terry Davis, Rosario Gilas, Josie Hinco, Edward Manlutak, Bonatina Sanchez, Maria Gracita Santiago, Jose Castro, Leonardo Kayanan, Josefina Calma, Luis Bisda, Rufina Bauge, Natividad Ocampo, Maria Amara David, Angelita Dabu, Jovita Garcia, Patrick Joven de Leon, Eleuterio Ocampo, Rafaela Celestia Flores, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mizetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Bitwin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Seferina Ocampo, Josephine Sigua, Rosita Zoilo, Rosemary Lapitan, Melanie David, Paraking Kapayapan ding Kaladwa di Mateo, Maria, Pablo, Francisco, Valencia, Lydia, Roberto, Nicolas,
Esteria, Aldrin, Venchi, Esong, Ilong, Segunda, Isidoro, Barbara, Alfredo, Paulina, Feliciana, Flora, Miguelito, Walter, Nicolas, Wendy Kayanan, Gregorio, Rogelio Sr., Amado Sr. and Jr., Estrella, Generoso, Romeo, Esteban, Emerenciana, Lazaro, Nina, Jesus, Leticia, Elena, Aurelia, Teofila, Macario, Arsenio, Enriqueta, Abraham, Felix, Rogelio Jr., Emilio, Ricardo, Paulino, Eufrosina, Eduardo, Arnel, Lucito, Julieta, Edward, Modesto, Aurelia, Francisco, Maria, Nancy, Bosto, Roberto, Lorenza, Alfeo, Gertrudes, Bernabe, Jose, Eduardo, Avelino, Teresita, Alejandro, Milagrosa, Adelia, Virginia Galan, Felicidad, Eduardo, Delphine, Erlinda, Carlos, Beatriz, Maria, Danilo, Eufrosinia, Consuelo, Cesar, Dominador, Victoriano Sr., Fortunata, Victoriano Jr., Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Jose Sr. and Jr., Benjamina, Julieta, Ferdinand, Demetrio, Estela, Pedro, Francisca, Dominga, Esperanza, Lolita, Salvador, Tecla, Ramon, Francisco, Carlito, Angel, Estelita, Consolacion, Priscilla, Ruben, Rufina, Reino, Valentina, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermenihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Aurelio, Ernesto Sr., Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Antonio, Matias, Victoria, Ventura Sr., Ramir Sr., Paterno, Amelia, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Edward, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Chudoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Piping Between, Santiago, Victoria, Martin, Amalia, Agustin, Leonora, Ricardo, Mario, Soledad, Jennifer, Maria Teresita, Maria Teresa, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso,
Jose Apolonia Roger, Antonio Cortez Sr., Resting, Carling, Berting, Rosario, Alistair Sunrise, Mario, Tim Monks, Oscar, Reynaldo Sibug, at Dinganggang Kaladwo na alanang makaganaka Karela.
Anting meto nga pamilya, miti punta mo king lagi ng ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, sa ting pamakisan metong ning banal na Espiritu mantabe kaya kayungan. At kay kaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran at syutapongin iking 30 at Domingo ning karaniwan na panahon. Second to the last Sunday ning kaya katamong kalendaryo, anting meto nga banal na kapulungan. Bayo, tayo pagmasusyan, ing solemnidad ng Kristong ari ning meto sikluban. King katahimikan da ring puso tamo, ganakan tamo no makanano nakatamong kaluguran ning Dios. No makanano nakatamong parating panayan, parati ang mamaus kay katamo, ban magbalik lub kaya. Di na nakatamo paning pamikatagon, ban gamitan tamo ing kay katamong kalayan, ban sumaup ka ring taong mangailangan. Ban iyangat tamo ing kay katamong kabilyan, ibulos tala rin makakulong king karelang kasakitan. Ganakan tala rin ang dakalapinandit, apinili tamong painggulot king kayang aus kay katamo. E tamo may kiramdam king kayang amano, mibiyebye tamong antimong ininamo ing yato, at ala ng manayang biye kay katamo. Manyawad tamong sikan na nampon kapatawaran, banlakwas tamong sikan kasalpantayanan, ating yatong manaya kay katamo, ating bayong biye a manaya kay katamo, asid yaning ipa, para karing sablang lulugod kaya. Itamungan po, magkumpisal ko, ing Diyos sa mayupayang tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip amano at dapat at may aliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, yuli nakatangan sana, king bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ay aking Diyos, king kakatas-katasan at king yato kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ay aking Diyos, king kakatas-katasan, king yato kapayapan. Salamat
Manalangin tamo. Oy pamingat subanwa, akapilan man mabye, pagmulaning sablang mayap, manibat king kamumulan pengakwanan mo ning kaligtasan ning tao, kapamilatan ning paintungol ng panyatang ning kekang anak king ginuming Jesucristo. Saupan mo king tanggap king kayang katutuan, at pasigla ka ring puso mi king tula ring kayang pangako, bara ka nga suywan mit mong kasalpantayanan, lugod at kabanalan, at akilala manggaman kapilan ning lagyuning kekang pangatso. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakiyas. Daratang naing aldo nung kapilan, ding tawong mapagmatas at marawak, masilablang kalupa ning are, nga nang sasabi ning ginung mayupaya. King aldong ita, masilabla, at alang mitagan metong man karela. Dapot ikayong matakot kanako, ing upaya ning pamagligtas ko, sunlagya ke kayo, antiing aldo, at dinana kayong kapaldanan ning salana. Ing amano ning Gino. Daratang yaing Gino, makariyaking yatu, kampening katuliran, makariya, makariya. Daratang yaing Gino, makariyaking yatu, kampening katuliran, makariya, makariya. Midalit kayong kapurian, King Gino, manigtigan kayong lira, tiyupan niyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, King Gino, aari tamo. Daratang yaing Gino, makariyaking yatu, kampening katuliran, makariya, makariya. Malingongo ka, o dayat malat, pati na ing sablang at syuke ka. Dalit ka, o yatu, kambering manuknangan ke ka. Ikayong sablang kabundukan, miyabe-yabe kayong matulang dalit. Daratang yaing Gino, makariyaking yatu, kampening katuliran, makariya, makariya. King arapan ning Gino, uling daratang ya, banyatu,
kayayong pamahalaan, at ukuman ing tao kambening katuliran, at kayayong pamangabiran. Daratang yaing ginu, magariaking yatu, kampening katuliran, magaria, daratang yaing ginu, magariaking yatu, kampening katuliran, magaria. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Masalang baluyo, king sukat yung pakyapusan, ing dapat mi. E kami may natiling alang obra, inya nga tsukeken. E kami tinanggap na numan kaya kayo, emi bayaran. Aldot bengi, may gobra kami, ban eke maging pabayat ke numan ke kayo. Depatan miti, uling ala kaming matulid manayang kasaupan ke kayo. Nuneban dinanda kayong mayap limbawa. Inyang kayabeyo ke paken, itiyang misipit ming penabilin. Eye pakanan ing ninumang ebisang magobra. Abang gitmiti, uling abalitan mi, kingating mapilan kaya kayo, ang magtamad at alang daraptan, nunemo'y makyalam, king pamibiyebiyera ding aliwa. King lagyuning ginong Heso Kristo, yuyutos mi at pakisabing mayap kareting tao, king manintunan lasana, at mibiyebye masalese. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iyang at yoring buntukyu at lawen, ing kaligtasan yu malapit na. Inginuman tabe yake kayo. At kekaan timuri, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. igaya keka o Ginoo. Pipagsalitan daring mapilan karela ing sintingan ning templo. Ing sintingan na babye daring marmol at ding pagkalubay nayin daring tao. Inya sinabi ng Jesus, karinga kakitiyong den. Datanging panahon, metong man alang mitaga na batong makatumpak king kalupa ng bato, mga lasakngan king gabon. Ngarang mengot ang kang Jesus, Maestro, kapilan mapalyari iti,
At naning palatandanan king pangatupad na niti. Pekibat na, mingat kayo, at eyo paboren inlinlangan na kayo ning ninuman. Uling dakala ring datang king lagyo kaw sumabing, ako i Kristo, ating panahon di natang na. Kayo pa'y ligalig nung makabalita kayong gera at revolusyon. Kailangan king mapalyari la pamureti, dapot mga baldugan, king ingkawakasan di natang ni. At nga napakarela, lusuba na ining meto nga bansa, ing kalupa ng bansa. At lumaban niya ing meto nga kayarian, king kalupa ng kayarian. Mika mga sika na ayun, dano patsalot karing miyayaliwang lugal, at ating lunto makapangilabot, abagi at mga ragulatanda, amanibat banwa. Dapot bayo malyari iting sabla, panda kayo at ligaligan, idalara kayo karing sinagoga, banlitisan at ipasukol. King uli ko, iyarap da kayo karing ari at karing gobernador. Itiya ing maging masanting yung pamakitagon, banmunye patutu tungkol kanako. Ipanatag yung lubyo, kayo pa'y bali sa isip, nung makanano yung ipagdepensa yung kaya kayong sarili. Uling ako, di nanda kayong kabyasnan at amano, naag yung labanan o tutulan ning ninuman karing kaya kayong kasalang. Ang yang ding pengariyo, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ipanganyayara kayo. Ipapatera laring mapilan kaya kayo. Dapat metong man king buwakyo, alang mabating. Magpakatatag kayo, uling king kaya kayong kapibabatan, karin yukamtan, ing kaligtasan. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Kumusta kayo po? Limangaldo ko rin pong may wala. Maragul na po yung migbayo. Ni Tita Judy. Tine po yata ang ikit love life ni Tita Judy. Last Sunday na, before we end the year of the church, kalupan nining meto nga teacher, managalan king oras, damdaman nyo kumonti mong managalan king lesson, kaniting aldo nga iti. Mamirapal, ala nang makaing cheche bureche, straight to the point, anti mong ala ng oras sa mitatagan, magkraming ning kaya kayong teacher, uling payari na po yung kalendaryo na ning pisamban. Sigurado ako tangtana mas kimisan mo man king bietamon, king nano mang paralan, kapilan mayari ing sabla. Antinong makanano yung kukutangeni, kapilan niya mayari makabang umilya ngayni. Kapilan mayari ing sabla. Adwang bagay siguro nung bakit kukutang tamo, nung kapilan mayari ing sabla. Muna, huling manyaman kakabilyan ngeni. Kukutang mo nung kapilan mayari ing kekang kabilyan, huling ngayon mo buring mayari. Kadwa, huling masakit ing kekang pagdalanan. Kukutang mo nung kapilan mayari ing kekang daralanan. Kapilan kaya mapupusing kakaluluan? Kapilan kaya matdaing kalaraman king yato? Kapilan kaya magisan ing karokan? Kapilan. King malagwang pangasabi, king lingwahe ning ebanghelyo. Kapilan mayari, kapilan datang ing pamagari na ning Diyos. Kapilan datang ing pamagari na ning Diyos. Taman sa sabyan, pero king kalalaman na ning kikatamong puso, ating kutang, kapilan niya mapupusing yatong iti. Makanyan mo naman ing kutang da kang Jesus. Kabang lalawan dering tao ing masanting dang templo, ing mga santing nga marmol, mga santing nga babye daring taong ayin king Gino, king templo, king panahon ng Jesus. Nga na ning Gino, datanging panahon, malasak nga ning gana-gana ngayni nga na. Anti na mong sasabyan kay katamong tao betis ngeni, ining masanting yung pisamba na ini, datanging aldo, potang magari na ako, yun kailangan ning pisamba na ini.
E yun kailangan ning sintingan ning pisamba na ini, malasak ini, at alang batong mitagan makatumpak king kalupa ng bato. Kitang da kang Jesus, kapilan po datang ini, ngara. Kapilan datang ini, maestro, makanano mingakit ing tanda, datang na ini. Pero eno peki batan Jesus, king karelang kutang. E meki bating Jesus nung kapilan datang ing kayang kayarian. Pero yung sinabi na, ating datang at tanda, king tauling panahon. Pero potang di natang laretang tanda nga reta, e padatang ing katatawlyan. E padatang ing kawakasan. E takano isipan, apauling daratang noringgera, ding salot, daratang na ing kawakasan. King panahon tamong eni, yang iyang sasabyanan ng ebanghelyo ngeni, mi kakagera, mi kakampi-kampi, laring bansa-bansa, mi papate-pate, mi kakasalot, mi kakaayon. Ang diyang rin malating anak ngeni, pilan mong banwang mi biyebiela, denasan da nangan ini. Ayun, salot, gera, abalitan tanangan ini. Mi kakampi-kampi, laring bansa-bansa. In US at European Union, nung eyo po balo, tuloy-tuloy pa rin po yung gera king Ukraine at Russia. In US at in European Union, kakampiyan de in Ukraine. In naman Belarus, Iran at North Korea, kakampiyan de in Russia. At in Russia, paglolo ne pa yung masika na nat China. At magbantay ang Russia at itong milyari ni midami tamongan. Magbantay ang Russiang gumamit nuclear weapons. Akya katamong sukat pitakutan. Ingkutang, yapi nawari ini, ing kapupusa na ning yato. Di natanging pandemya, mi dami tamongan nalang kalulo lang makwalta, dakal nakasiguro kakilalang mi apektuan, may yaong obye pauli na niting pandemya, at dakal pa kano daratang mas matinding salot kesa king COVID-19. Ingkutang, ito na ba ang katapusan? Masyado ning maguluing yato, pati ring sasabing tutu at mayap, pamarokan dala ring taong eni, mamarokan dala, dakal tatabog king pisamban, paulin ning katutuan na papasyag tamo keni. Deng talasunod ng talatuki ng Kristo, ayang tuturing dambye at katutuan, usgandala, sila inuusig, pisasabyang fake news, pisasabyang abortion, pisasabyang diborsyo, pustahan tamo po, adwa at luking kilub na ning pisamba na ini, hanggang malino ya turuing Santa Iglesia, kutnanda kayo, pro-divorce kayo, opo. Pero malino yung tuturunan ning Santa Iglesia, at kailangan nating manalakaran para kaniting katutuan. Nung ali, ene maglambating yato, antino makananong ene maglambating pamilya at amo, nung kaya katamong susugan ning makaniting kapaniwalan. Maguluneng masyado yung yato, ingkutang, pamilit tamo kaniting panahon na ini, ing kaya katamong kalayan, o ba't yata balamo, sisiran tamo, ing sarili tamong kalayan, ban mipakayap yung yato. Ing sarili tamong kalayan, gagamitan tamo, ban mipakayap yamo yung sarili tamo, at mipanusignan yung sarili tamong kaburian. Pero no, istong pipilinan tamo mo yung sarili tamong kaburian, tamo kamalayan, deng tao namang kasiping tamo ilang may apektuan. Pauli na rin pamanabuso tamo king kaya katamong kalayan. Ing isto kanita pa man, pamarokan dangin ring tao. Ang tama ay ginagawang mali, ang mali ay ginagawang tama. Hindi man natin namamalayan na nabibilog at nasisira ang ating kaisipan, nalalayo sa kabutihan at katotohanan. And this is the point that I would like to drive this evening. Masyado yung may kabayang introduction tamo. Pero kaniting katotohan, even our idea of what the church is under siege. Taman kamalayan, ang diyang kaya katamong panelulub kayong pisamban, masisira yung kaya katamong panimanman nung nanuyay Santa Iglesia at nung nanuyay pisamban. We know that the church has to be a reflection of the reign of God. Balo tamo yung pisamban, ikatamong sisimbay, ikatamong Kristiyanong bininyagan, yung komunidad tamo dapat iyaninag ne ing pamagari na ning Diyos. Yung kaya katamong pisamban, ing istruktura mo, king kayang sintingan at walas, papakit tamo ay ayaninag na yung kayarianan ng Diyos.
Kening pisamba na ini, tatanggapan dala, ninuman. We welcome everyone. But what is happening in this God-forsaken church? Is our church still the church Christ built? Yapin pamurin ba ini ang Santa Iglesyang tinatag ng Jesucristo? Kutang, nanong aus tamo ka ring sarili tamo. Katoliko tamo nga tamo. Balo tamo, nanong buri ng sabyan, ing pamaging katoliko. Ing pamaging katoliko, ing amanong katoliko mga baldugan yang universal, all welcoming, all embracing, tatanggapan ngan. Kutang, is this church still welcoming? Is it still all embracing? Are we still Catholic? Or is it slowly becoming a museum of the past? Si sesen tayang pilit ing kaya katamong pisamban, ban maging matatag ing kaya katamong koneksyon king milabas. Pero yung kutang, nanong gagawan tamo king kasalukuyan, at nanong pagpamagsading gagawan tamo para king daratang? Or are we too engrossed with beauty and pageantry in this church? Masyado tano bang miyubog kay sipan, banisipan, aring dudukit ng imahe ring tao betis, ilang imahe na ning Diyos, at akakalingwan tamo tunay imahe na ning Diyos, ing kapara mong taong kasiping mong eni. Ninong ginuta mo? That is the ultimate question. Nino yung ginuta mo? Reting malas santo o yung Diyos sa'yo mayayakit? Ninong ginuta mo? Ing sarili tamo? Panginuan tamo yung sarili tamo o yung sarili tamong kaburian? Kasanting apisamban, tutuya pa kayang mayayaninag kaniti ing pamagari na ning Diyos. Kayo pong makapakibat king kutangay ni. Kasanting apisamban, tutuya pa kayang mayayaninag king pisamban na ini ing pamagari na ning Diyos. We have beautiful liturgy. We form our children very well. But next week, we will end this year with the celebration of the solemnity of Christ the King. And the only meaning of this solemnity is the ultimate purpose of our existence is to worship God and to serve Him in our needy brothers and sisters. Ing pamag-ari na ning Diyos, eya katasan, eya degulan, nunikababan niya ing pamag-ari na ning Diyos. Ingkutang, karing puso tamo at suye Kristo nga rin magari. Maswerte tamo po keti Betis. Dakal pa sisimba, pero lawan nyo po rin bangkuyo. Lawan nyo po rin bangkuyo. Mas marakala po rin bakante, o mas marakala rin makaluklok. Eko po marin, lawan nyo rin kasiping iyo, at kutang yo ka rin sarili yo, no ka rin la rin sukat luklok, karing mga ragul at makabang lukluka na rin. No ka rin lakayaring tao nga reti. Let us be practical. Last time I checked the population of Betis, karing pitutamong barangay, ing populasyon tamo, 17,985. That was last 2020. Last 2020. Sabyan ta na mong kareting 17,985 areni. Apulo lang libo ring katoliko. Pero balo tamong mas marakal na paketi. Sabyan ta na mong apulo lang libo. 5 dala no mo. 5 dala na kayo mong sisimbangeni. 4 la ring misa tamong Domingo. Pilan la po ring sisimbabalang Domingo kanita. 4 la ring misa. 2,000. Sabianta ng sapak ning sapak, uling pisambanta mo, seating capacity na around 300 to 400, full seating capacity. Sabianta ng 5 dalan balang misang Domingo. Sabianta ng atin lang tiyadinalan, sisimbaring balang barangay ating misang Domingo. 4 la ring ating misa. 400 plus 2,000. 2,400. Ingkutang. Do ka rin la ring 7,600 as a Katoliko at Kristiyano. Keting kaya katamong parokya. Kutnan tala rin sarili tamo. Kutnan ming sarili mo. Porgida. Betis na yan. Kosang no ring tao keni. Malapit no ring tao pisamban. Komustala pa kaya ring aliwang parokya. Paganakan ng kaya katabong Papa Francisco. Ing pisamban,
Aliya lugal nung nuka rin mitipon laring banal at mapangadi. Ring malinis sa talang kasalanan. Ring mayaman at masikanan. Ring ating ibaldog king bintang. Ali nga ng Papa Francisco. The church is a field hospital nga na. Metong yang ospital at alide ako taring banal at makatuliran. Ing pisamban, may ngari among lugal nung nula lumapit at tanggapan. Paulo laring sugatan king laban da king biye. Ding eman makatiman king karelang daranasan. Ding taong lalautan at edapi buburian. Ding taong edaman papansinan king lipunan. Ding taong mga inakapilugluban. Ating karamdaman. Ding taong makasalanan. Ilapin ding awsanan ning Dios king kayang pisamban. Lumapit king kayang katawan. At sanapin, lalo na ring susuyo king pisamban. Pari at laiko, ela mga biran, kaluluman o atinan. But let us remind each other, and this is one of the greatest reason nung bakit bakanti laring pisamban king luklukan. Karing luklukan. King metong hospital, even the best doctors cannot treat you if you do not admit your sickness. At kaniti mo namang pisamban, na nakamanapagaling nung mo aminan ng kekang karamdaman. In the same way that you cannot be forgiven if you do not admit your sins. Oo, sa simbahan dito tayo imamahalin. Dito sa simbahan dito tayo itatanggapin. Mahirap man at walang maibigay. Mahina man at makasalanan. But God's love is a transforming love. Pagmamahal na nagpapanibago, pagmamahal na nagpapalakas, nagpapatawad, upang sa paglabas natin dito sa simbahan na ito, unti-unti mababago natin ang pamumuhay natin. Unti-unti magiging simple tayo sa ating paggastos at pamumuhay. Unti-unti kaya nating mahalin ang mga hindi kamahal-mahal at hindi marunong magmahal. Unti-unti kaya nating alagaan ang ating mga katawan bilang tahanan ng Banal na Espiritu. Unti-unti, kaya nating buhatin ang krus ni Kristo, mamatay kasama niya, upang bumangon din tayo kasama ni Kristo. And ultimately, and finally, my ultimate goal in this homily, next week, we will celebrate Christ the King. Kaya po buring ibili mo ini king announcement po ta. Buri ko po kanyang humilya. Because as I have observed, this is one of the things that we are sometimes missing in this parish. The kingship of Christ. Banal tamong pari, mapangadi tamo kening parokya. Tuturuanan tamo rin anak, propeta tamo kening kaya katamong parokya. Pero bala mo ating mawawalang metong aspeto ning biyatamon ting Kristiyano. Ing panlalawi tamo kang Kristo, anting talasuyong ari. Anti tamo mo ngang kaminan, king tauling Domingo ning pisamban, king next Sunday, sasabihan tamo karing sarili tamo at darandaman tayong Ginoo. Finished or not finished, pass your papers. Mayari na ing kalendaryo ning pisamban. Mayari na ing panahon. Finished or not finished, pass your papers. Nano man ing kekang ayari at aliayari, yan ing akit na ningari. Bisa tamo tali, marap at marap tamo kingari. Ingkutang, nano nang kaya katamong ayari, karing kayang payari. Anya king tutuking Domingo, atin tamo pong gawan. Simple mo. We will start renewing our hearts to serve the poorest of the poor in this parish. Keti pisamban, at karing hanggang barangay, ating misang Domingo, may pagmasusyan niya ing solemnidad ng Kristo ngari ning Meto Sikluban. King balang misa po, take note of these things. King balang misa po, makabuklat yung pisamban, kaya di pong kaya katamong pisamban, mga bitapong booth, kaya tang kapilya king gulot, kaya tapong dating pipaminyagan ka rin. Makabuklat ya po ita, bantanggap king nanuman buriyo pong iyampang, para karing peka kalulu, karing pakakalulu, king kaya katamong parokya. In kind or in cash. In kind or in cash, tanggapan la pureti at mibye, karing peka pakakalulu, karing pakakalulu, king kaya katamong parokya. The poorest of the poor. Kaya tapo king baptisteryo,
ating booth po ka rin. Nano man, malati man o maragul, tanggapan tamo po. At bayo po magumpisa yung bayong kalendaryo king Adbiento, isahop tala po reti karela. Kaya rin na po ning 5:30 p.m. Mass. Next Sunday, 5:30 p.m. Mass. Next Sunday, may prosesyon niya po king dalan, ing Santissimo Sacramento ning altar. We will join the Lord as He visits our people. Dumalo ya kaya kataming Ginoo, at aduan ko po kay kayo, ipanabilinan nyo laring malakwan karing pibale-baleyo, potang dumala niya Kristo ngari, si Cloud tamo at pasisamba kaya. Ipalwal tala ring larawan ng Kristo karing pibale-bale tamo, at kaya rin na po ning mobile na ning kaya katamong Santissimo Sacramento, atin pong truck amanantabi king gulot na. Deta pa pong bisang mamye, isaup tamo para karing pakakalulu, pwede yo pong iya ang pangkeni. At pupusan tayo po yung kaya katamong rito, kening kaya katamong canopy, keni po kaya katamong patso, kapamila taning pamandisyon. Tanday ni atin tamong buringarian, ing pamagari na ning Diyos, potang tatanggapan tayong pamagari na ning Diyos, ing buri ng sabyan, atin tamong buringarian, at magnasa tamong impuso, tamo pagarianan ning Diyos. Pagarianan ning kasiwan, lugod, pakalulo, kayapan at kapayapan, katutuan at katuliran. Nanong kaya katamong arian, subukan tamong arian, ing kakaluluan. Arian ing kalaraman, arian ing kaimutan, arian ing kabastusan, arian tamong kasakiman at ing karalumduman, arian talareti, banaong pisan taming meto nga bayong bi. Nung nuka rin, mayaring kasalanan at karokan, matatanggap ngan, pakakalulu at mayaman. Ban kabang arian tamo iti, Kristo ngari, yan namaning magari. At yan namaning manari, king sablang tamo ayari-yari. Karing problemang sari-sari, yung panaligan, samban, paniwalan tamong maya paari. Mapupus na yung kalendaryo, mapupus na yung panahon, ingkutang, nanong kaya kang gagawan. Anti tamo mong kukutang karing sarili tamo, mapupus na yung biyeko, nanong pangatao yung ayarap ko king Ginoo. Mapupus na yung biyeko, ninong mag-ari king biyeko. Amen. Talakad tapo ngeni, at ipasyag taya, king kaya katamong Diyos, ing kaya katamong maragula kasalpantayanan, sa salpantaya ko, King in Diyos, ipang ipang mayupayang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristo anak ng bugtong nga ginutamo, kaya ngaglikong payaning banali Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabiempon menga mate, sasalpantaya ko king banale Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bialangangga. Amen. Adwan tamo king ginuing itimawa na laring sablang balayan, king eganaganang takot at panganib, at nga tamong manalangin kaya Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat ka ring huwad, apropetang milili ka ring karelang sarili. Alipat ning karelang sigasig, lilili dala ring tutuki karela. Ipagluwalo mike ka, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat ka ring gera, pilatan da ring bansa, at ka ring hanggang sigalutan. Ibat king kabilugan na yatong labanan, at sandatang nuklear, ipagluwalo mike ka, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat ka ring kalamidad,
ama kamate karing tao, ibat karing ayun, albog, lahar at salot, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king danop at malnutrisyon, king kayalandang pansin, ding ating labis-labis, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king pamanang giming marap, karing panganib ning kasalpantayanan, pauli ning takot ming maligalig, ipagluwalo mi keka, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ibat king kayalan kapanintunan, kayalan palad at ustisya, at matampang pamakipagkasundo, ipagluwalo mi keka, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ing kataymikan da rin kaya katamong puso, duwan tamo king Dios, hing pe kamalalam tamong kapagnasan. Ginupag nasan mo kaming maging malaya. Saupan mo kaming dumalan karing tulan at kasakitan ning biye, king mitmong kapanarigan keka. Tayran mo kami, banmiyanad kami king dalan ning hustisya at kapayapan, lalong-lalo na para karing taong pakakalulot magkakasakit. Hitiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Oriental
Ikataymikan na rin puso tamo, idahon tamo king Diyos, ing katamong panalangin, ing banalamisang ini, ipatungkol taya ka rin katamong pakamalan king biye. At iabi atala naman king panalangin tamo, ting magmasusi ing karelang kebaitan, lalong-lalo na, Doktora Cecil Santiago Turla at Ilita Nulud, at king alanganggang kapainawa ng Ruben Dizon Sr. Manalangin kayo kapatad, baning kikatamong dahon matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyu, king kekatang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, deti sanang ay nayayampang mi, pasulungan dayong lugod mi keka, at idalara kami king biye alang angga, itiyadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kekaan tibo, iyat nayo ring pusoyo, makayat na pasalamatan taya ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat tampon matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi, kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan, inaos na kami king kekang ligaya, aginawa ke kaming metong alahing pinili, suging pari, banalabalayan, balen na iniwi, numan ka rin papasyagming mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami ba't king karalumduman, banmiras king makapagmulala mong sala, ulinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya layon makyabe kami galang tok ng babiye kapurian keka, ngaming kakanta. Diyos kayo kaya, tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ahin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan ng pondaya, ing ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso net binyening tinape karing kayang disipulo at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at mangan kayo kaniti. Uling iti aying katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, pinyening kalis karing kayang disipulo at ngana. Kuanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko,
Hingdaya ning bayo po na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran na ring kasalanan, daptan tiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ikaw, O Kristo, ibayong biyemi, datang ka, alapangabospi, katang kaing ginumi. Inyangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawd mi akikaiting tinapin king ikamingan sanang mi sulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, Florentino yung kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari ang pondiakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, lalong-lalo na i Alfredo, i Jose, i John Emmanuel, i Benjamin, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kiyangan, gawan mo kiyangan karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na i Santiago, at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekabanding panaw, napurian da katapaligayan, kapamilatahan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatahan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, sablang ligayat dangalan keka, manggaman kingalang angga. Manalig, King Diyos sa malugod kay katamungan at parating manaya king katamong pamagbalik lub. Mausta mo kaya ngayon ikapamilataning panalangin at iro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ipatawad mo ring salamike ka, antining pamamatawad ni karimi kasala
Ikabos mo kami o ipaking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Pan king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, no na yung pansinan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang kapulungan, at pamayapan an ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ika mabibiyan po ang magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kay kayo. At kekaan timuri. Ing masayang paralan idake tapungeni, king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Isa ng pamlabi ng katawan ng pandaya, ang ginuta mo Yesu Kristo, ipagkalog ng belang, aling sa black. Pakalulong at pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo Isu Kristo, ing Diyos ning katuliran at kapayapan, Nyo ing milalako king kasalanan ning yato, papapalad tao may katamong mayayaws ban makirake, king kayang katawan. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy pa, sumulong sana king lugod ka pamilataning Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus, haginumi manggaman king alanganga. Lukluk tapo sa guli para karing mapilan na paganaka. Kapanyausan po para karing kakasal, Efren Kayanan Jr. ning Santa Ursula at Jeremiah Antonio ning Santa Ursula. Mikasal na po kay November 25, 2022, Kenny po Betis Church. John Kevin Between ning San Juan Nepomuceno at Justin John Torres ning San Juan Nepomuceno, December 13, Kenny po Betis Church. Nung ating ko pong balong kasasangkanan, ba ne po malaw sing karelang kasal, ipabalo yo po kanako o king kaya katamong opisina. At ipano paya yo po nung dapat po atin pong magmamasa pong online kaya katamo from Betisenian from Guam, Mrs. Alma Ocampo Vitug, pero may problema po, may technical problems po king kaya katamong connection at king kaya katamong pamag-project po. Kaya ipano paya yo po, pero asahan tamo pong bukas makapamasa no pong pasibayo. Ring kaya katamong kapatid, iba't Canada, US at USA. At kadwa po, kapabaluan po iba't king kaya katamong Betis Fiesta Committee 2022. Agkatana ding sablang ating kagiwan king pamandukit, amakyabe at makisanmetong king Dukit Festival, Pamandukit Contest, ang maganap king December 27 to 28, 2022, king Artist Haven Park, along Santa Ursula Dike Road, Betis, Guagua, Pampanga. Iting patimpalak para ya po karing Manoknangan at Tubo, Betis. Ing may sabing contest, adwayang kategorya. Muna, mandukit anting eskultor, at kadwa, mandukit karing obrang furniture. Muna karing mandukit anting eskultor. Atin pong on-the-spot collaborative. 2 persons, ing metong po maginyang master, at ing metong po maginyang non-master. Finished sculptural woodwork, and this is open to all. Mandukit pong, din karing eganagana pong eskultor. At kadwa po yung mandukit karing obrang furniture. Atin tamo pong finished furniture, peace chair. Magamit po para king contest ni, and this is also open to all. Kailangan po magpa-register kayo ban miyabe kaniting contest. In deadline for registration and submission of requirements for entry will be on November 22, 2022. Ban manikwa kayo pong registration forms, requirements to qualify at summary of information sheet, at nano pang kutang dikil kaniting contest, pakikontak namo po nino man karening makatuki. Engineer Henry Rick Santiago, 0917-510-6100. Brother R.D. De Dios, 0947-615-2778. Ati Brother Banjo Serrano, 0956-804-9146. Nung atin ko pong kutang, dikil kaniting contest, kontakan tala puri Brother Henry Santiago, Rick Santiago, Brother R.D. De Dios, o kaya po'y Brother Banjo Serrano, para karing forms, requirements, at king summary of information sheets, dikil kaniting contest. Dakal pong dakala salamat. At anting kapag masusyan tamo po para king solemnidad ng Kristo, ang ari ng Meto Sikluban, king data nga Domingo, kalupa na po ning binanggit ko nandin. Kaya rin na po ning misa, may prosesyon niya po yung Santissimo Sacramento, king mabilog api paglimbunan. Asahan tamo po yung siklod, laring makasiklod at samba king Santissimo Sacramento, king katawan ng Kristo. At kaya rin na po ning track po, after na po nitang 5:30 p.m. Mass, atin pong track, king gulot na ning Santissimo, pwede malyari pong tanggap ka rin i-offer you. Pero kareta pong balang misa, ning Domingo, tutuking Domingo, makabuklat siya po yung pisamban, ating pong booth, king gulot ka rin, bantanggap ka rin, nanuman buri yung iyampang, para ka rin peka kalulu, ka rin sablang pakakalulu, king kikatamong parokya. And we see it, this is high time for us to realize, ay ministry on service na po ning pisamban, naya tungkol mo king pamaglinis, pamagpakape, pamagpapakan. In ministry on service na po ning pisamban, it is all about social action. No makanano lang ibangon din kapatad tamong pakakalulo, makiagnan, makyabe king kakatamong gobyerno, karing kayang programa para karing pakakalulot magkakasakit. At kaya na po nining programa ngayon ni, ipabalo tamo po karing sabla, kasalukuyan tamo pong makipag-coordinate, king kakatamong munisipyo, panimunan na pong Mayor Tonton, Bansumaw po, may buklat po, biklat na pong Mayor Ton,
kapamilatahan na po ning kaya kayong talasuyo. At intamo pong initiative ngayon, iban sumaup, karing kaya katamong small player sa Mandukit, king kaya katamong Balen, kay Tibetis, deta pong makapag-advertise, tatakot mag-advertise, karing karelang obra, o retang manaya mong obra. At intamo pong coordination, king DTI na po ning munisipyo, ban mag-apply la pong Barangay Micro Business Enterprise. Deti po tax-free la at maging recognized no po ning gobyerno, ban malaya la pong makapag-advertise at makapag-promote king karelang obra. Asahan niyo po karing tutuki pong Domingo, mamiyake pa pong bayong detalye, dikil kaniting kaya katamong programa at inisyatibo, kayan tabi na ning kaya katamong munisipyo. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Ikristong ari, ing kayang kasuywan, naliking ketasan at degulan, aliking kayamanan at kayatinan, nuniking mababang kasuywan, karing kaparang tao. Yaning pamag-ari ng Kristo. Aliwa king pamag-ari na ning mundo, king pamag-ari na ning Diyos, at syuking mababang pamanyuyu, karing peka kalulu, karing pakakalulu. Inginuman tabi ake kayo, At keka, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambeda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. At ipagkalub na saning kaya kamalalam ng kapag nasaning kaya kong puso, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan ye ing ginu, king pamanyuyuyu. Salamat king Diyos.